You bekerja, you berkuasa untuk merubah macam-macam benda. Betul. Dan bila you bersara, means whatever you have been keeping all this while, itu je yang you ada. Saya melihatkan macam retirement ni is a global issue lah. Yes. Dia bukan isu Malaysia saja, bukan isu you personally, itu isu global yang mana selain daripada inisiatif pada kerajaan, ada banyak information yang di-share kepada public yang mana while you bekerja, you berkuasa untuk merubah macam-macam benda. Betul. Dan bila you bersara, means whatever you have been keeping all this while, itu je yang you ada. So now the whole idea of membina retirement plan is actually a very big issues. Benda yang the worst things that can happen ialah bila you kena slash it for the things yang pada saya anggap unnecessary lah. Because some say kalau I sakit, why not I take the money? I cakap sure. While you bekerja muda, Use your own money. You sakit, your money you use. Pada waktu you dah 60 plus, whereby you inflow tu dah tak ada, and you rely on the thing that you has been slashing all this while. So pada saya, it doesn't solve you punya future problem. So I punya pandangan ialah by all means, as long as kita cakap pasal duit, we all need help. Kan? So that's why actually kan, bayangkan kalau kerajaan tak ada bagi insentif for EPF, I think most people pun tak ada. Betul. Dia tak akan tak akan pentingkan EPF. So pada I kan, benda-benda yang kerajaan kita pada saya good enough incentivize kita on certain things, macam retirement you di insentif. For you to protect the retirement money by having a takaful now pun di insentif. Betul. So jadi while you receive the income, I think kita kena belajar organize kita punya financial ni dengan lebih closely lah, saya ingat zaman sekarang ni, because for you to lose the money is very easy.